Hello everyone. Aina ngasi sajadoise yubi ladoo sadoinebako. Ada aina se laurise yubi akangba kharaga achotpa kharaga laure maku phazan kokthoga. Aduga si yubi akangba se takhai doine adu yam kupne hekta powder tana takhai dodi nattebako. Aduga se leire smaina sigi changda pauhallani. Duga siga chap manana ngasagi yubi achotpado adudusu amuka takhairani mana khidang takhaibdadi wai hadi chotpanina pura asmaina tawo yade bahanagi dumaina khidang paure mana sigi phibam sida leire yubi achotpaduna khara paurapna chatkhre. Ado huzik yubi se ngasai takhaigiba yubi do ngauthoktoinebako. Do yubi dugi chang do yengaga ghee haptoine ghee do aina tablespoon achauba 3 laureko. Aina se yubi hapchanbe matangdo video do soidana namamdrebako. Aina hapise huziki tablespoon achauba 3 ghee do adaduda sigi cup se si cup 2 ga tangkhai neba. Adum low flame da dum ngaubi doine sisidi yam toina otkadamne hadi kasalak taragadi yubi do ngauraroibako. Duga se sangom hapchalani sangom se cup 1 ga tangkhai laure. Duga san sangom already amuke hena hawdunebako ado san sangom do laktabagi na powder do thitlaga tawbaneba. Fazana si otpirani adum kuina ottoinebako hadi mai lam keka tomte yawdanaba. Do khara hena hawnaba si sangom powder se scoop 3 amamo hapchale. Aduga chini cup 1 ga tangkhai phadabida hapeko yam kana thumbadisu chaningdena. Sisu phazana okhai pirani otpadi lepa yadeko hadi kasalaktanaba. Sigi matang sidadi flame se kitang medium flame da thammaga otpiba yareko. Di matum dusu yawdanaba aduga mahi sisu kangnaba. Aduga ngasagi ghee do hapa matamda yam ka hena hapiroidamneba. Ka hena haptaragadi thau do mapana loi paktoineba. Do aigi sidi paktre hadi chang do manana hapkreba. Duga manam nungsinaba aina elaichi powder do khara chaishale. Leire do kitang khaidoga yengseko hadi matum taba yaraba yadriba haibado. Do asi ingan boina ngahak otle. Do aigi se yengba kana matum phasana taba yare do. Di kitang tawbada dum tasangreba. Hujik thangdaba yarani duduna matum taba yarani. Si thangdaraga ise plate amada khaidoeko inganaba khara inga akandaneba tadoi matumse dum aido thunabane na fridge da thamme duga tarani sigi changse leireko
ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯆꯥꯡ ꯃꯥꯟꯅꯅꯕꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯡꯀꯣꯠꯁꯦ ꯂꯧꯕꯅꯦꯕ ꯂꯧꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯃꯜꯂꯦꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯆꯥꯎꯃꯜꯂꯦ ꯄꯤꯛ ꯄꯤꯛꯅ ꯇꯥꯎꯑꯣꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯤꯛ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯁꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯜꯒꯤꯅꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯌꯥꯕꯅꯤꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯁꯦꯞ ꯁꯦꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯁꯤꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯨꯕꯤ ꯇꯛꯈꯥꯏꯕ ꯌꯨꯕꯤꯗꯣ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯣꯠꯇꯣꯏꯅꯦ ꯃꯊꯛꯁꯦ ꯌꯨꯕꯤ ꯇꯣꯠꯂꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯃꯁꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯔꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯕꯤꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯧꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦꯀꯣ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯆꯥꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯉꯧꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯨꯕꯤ ꯑꯀꯪꯕꯗꯣ ꯄꯥꯛꯅ ꯑꯉꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯥꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯣꯛꯏꯁꯤꯒ ꯌꯨꯕꯤ ꯂꯗꯨꯁꯦ 46 ꯊꯣꯛꯑꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯃꯈꯛ ꯎꯠꯂꯛꯑꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯎꯠꯂꯩꯔꯗꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯤꯔꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯤꯌꯔ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯦꯟꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯀꯣ ꯈꯔ ꯄꯦꯠꯂꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯍꯥꯎꯇꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯀꯟꯖꯟꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯕꯗꯨꯅ ꯍꯥꯎꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ